bakozi ekikuru nimpuramo kigambo Uganda ebindi urujungu no shotora kagumaka kwa Sarwingi konka bageza Sky TV rakari abantu programu kubiri nibanyeta Paul abaho da political sajure dakika 8 ezara umushayitu yakana ebero no mukaga byokozo kwa mukaga mwaka ni 2024 and of course ebero mukaga ningira nko harama zobaga ninga kwezo kurubize no kwa mukaga to be honest abokuba kutana kiromba juruzi kuja kuno mu muson kuja zo budget byone byo babiri umkwezi kwa mukaga and to be honest okwezo kwa mukaga ko amation gabaga takushimikwa ngarga screen kukira munonga wabo ine Sky TV yo munji yawo cyano benankaga na munana abine Star Times oguno murundi ntwato atyamuka neshonga nkuru ezikuba ziri umunsi umwihanga hamwe no mucyanga cyawe kurigera umurama gwizo kukubaguri konkeri izoba ntwenda kutafocus munonga akugamba kwa president abaromora mugwitu twantijya mu nshijuma okugamba kwa president izova on state of the nation address sorry oboriye byona constitution ni mugirangu agambe ni hanga atugambire mbera eiturumo kukira munonga omwaka ogwe byensimbi ogwa 2024 and indeed president yachikora yaza hariya kororo grounds yakora address ye yabermu ebintu bingi konke bituru kubasa ku segmenting mbintu bishatu kurigero ku panelist baracoma ku approaching ebi yabagamba mwena mamburire koreka njija futuyambaho pano neja futuyamba okushwijuma president ikiyanagezo kufokasingaho bobo yihamuki watugiro tembere ihangarum itumukure kwitwashanga ngwemberere mu ihangaye ninga ihangarira mu mbera kurigero president yagamba ebe byona tubya power koreka pano neja kwa nenyambaho okurigira kimwe ari ya mukono gwanje gwa mushokanda muhero mbamweta John Turnawe no munya NRM narga busongora South Murkasese konka songora North kurigira kwa MP wanye ndebera kozarata wa South wa North no MP wa North Kitanywa Kari District Probation Officer wetu twamukuza kandi twabinga UFDC nzo William listo girebere listo giwene abayitu bo turabatumire ku gamba mu parliament kuba nababe bari no bagamba tubine cyo bakozere so niti kwenda ngire zo ukavuga bakora kijyo niti turabatumire ku gamba mu parliament hata twine songa nabo uyabere akoze haro abandi babatumire ngo mutugambire mpamvu mucacire turabatumire yitwe tudiadui yitwe twabasindika ngo nabo betereho mututu they are very poor people bakabalo kubi probation officer kata ine chese kasente wa South Tembo Gideon Mujungu akaisimbire na katikogo wanupu ni sento mbuzare bedawe na kwata bulichiro na muhe muchome amugaramu no maka musinga buli kujya garuko by election ba koti ya mwawadinga sente zikarema so imugumo kumukole sente ebyo kugira ngo mukora abantu ebyo mubirigeho abo kubona utwa bitu ine minister Kiyonga abastara bakorire so itwe kasese tuloha warhanga ebyo tinkwenda mbihire empingu twamutuma ngo yarema kukirize twamutumire tikero betereho mututu beterehe nako ingira kwa kamazi magaba mingi munonga for the first time luga rukwesa mbihira abantu ba Uganda twamatumache we knew their capacity, we knew they could not talk on the floor, we knew they could not be appointed minister, we knew they could not chair committees. Ibyo twatubumanye so tukabagera ngo tuzireho mututu tinkwenda kugambe kurenga haho konke mbere katari mungi reka bariyo mubareke twine songa nabo itonka abantu bakasese not complaining. Okay, Kafure. Daniel Kafure kanu wa NT tana hono wa John no wa NRM kuna tayanjo rapate ya kurgamu konka omami Daniel no wa NT. Daniel MP wa ono. MP wanje akamwewa. Akamwewa kanta jayi. Wesi nasa ntongo. So, Izrat orebreristi. Did you try to Churungi nyine chairman wanje district yambara namambara mu constituencies zibiri Kashar South ni chairman utamuto mchindu yingi zakumurete y'ubusubiki kitakakiza mweki kokana bamanya kandi kwose hagere byashoba namanye ntunguka na mbashaka bya kuri ruguru bamuretera
ntabwo icyo nangwa warimo wa concerned kuchera nangwa niba batashakire meguru bakareta hasi ushaka ntumwirukaho mutine cyakoze rero no mushewe uko satabyine koga kombatire muto cyabamba ngo yabeneje mu ntebe taratugizira ati niza kubiho wa MP najara koreka ati hafire kiri yafire ajara solution ubwo akavugamba naza kugera atrisi leaders ni manyaka kugamba bashobora bintu nabwo yica bita wambara wabona wa specifically mamwita nasani twesije itungu kashar sauce konga kumbe ni intera mutoki nareba ibintu bigumere John we yagera ngo abakasese barakomfort wetini cyo kubabana obabeja amuheru niyo quality twadi n'abanya kashar sauce tire cyo bakobana ahubwo ikibaye bibera kakibahereze nyoni nanga bo kutureba nanga baturikiza abanyakashara sauce muko banga gushiro tubetera no kuzarist kuruma bana tabako mu banja kibaye bibera kakibahereza bikiriza in advance bikirizana ushija bagira ngo iroko gende kasita ikitu wagirota wakithereza bona bacimati kwenda kubiza mu nonka batwongera cyo kuba ebya kasale na gureta nkore hano kubo botari mwegendesereza kuba kutuma ba MPs basato abakukira ikugamba mu parliament you will bring the wrong ones mama bwaki ubwo bakamanya ati yo kugambira umukoro honka umuntu atazogamba bazere bataringa nasa nitungo na hati yari hati TV zone ari nagamba kuga mu buzo to parliament ogambira ikitiro dene na there is a third one naba MPs inka tubaragamba mu committee tubaragamba mu plenary na yes na seconded alabagaba seconded na seconded gamba esaha yo kuturuko mu parliament batupa kamera zibaziya bagwero wa Sky TV noreba ebyabiri mu parliament kandi ebyabiri mu parliament batugambira if you ask abantu abakugamba ha TV barora abandi kongo parliament biza kujwa kinga complete no kubama abandi babatalu cyane nuko twakwakira tuhato ubundi twakira abagenyi so chairman Didas Tabaro chairman of C5 Wambara district made an appearance muri gishoka na TV I didn't know chairman Tabaro takarabataga Sky konka tonight twahirwa batunga governor Wambara district problem kugambo hariya ni jabi contextualizing abrocalizing abta local leadership level tugambira bya reflected e president kugamba kuri ya national level kororo nibija bimushanga bitambara mu office neja kutiyamba probably kudissecting speech ya president no kutugambira we ikiyakwatamu ninga kwaro strategic progress kuruga speech ya hoere na ariyeji probably tuntuantureke bikushana tuija kutakutunga ntanso kugumba tukaba abari implementation level chairman twashimira Sky TV yabare munongo mutebekana sana bagenzi banje nashemerwa kubaho murundo rwo kubanza kandi nyenda kugambira bari kutureba ngo nashanga umwanya ugu ni ka parliament so tena ba surprise kugira ngo okwigura murama kwanyu mwagwigurana numbaza kutere risho mu parliament one ebhengere bibatera mu parliament eji turinganiza ha kintu ikindi parliament ba John kabatagita ati John nawe yijana concept ye ati kandi yaba supported by my friend but we take the company of course uri omwe nabaye n'ubugabe kugambe cyari kwenda kandi hateje parliament eyitu niyikomene mwe hari irimo aba members ba parliament bitanu agaruna mwenda nuyetenga kuba nuyetenga mani minji ga mutumu urukwera narashumo yo rukwera kugira ngo ogambe emirundi then bagumene bakwata then utunge max otherwise area ninka assembly y'abasirikare bakuza parade kugira ngo speaker ze kureba umuntu oshitamira umwanya gwa bitano samuhya real kugamba mu parliament numuza kubatura busha tukubasa kugambira umbantu 500 abo kwa buri umwe no bakumuha chance yo kugamba imirundi 3 mu wiki natumara imyaka mukaga abantu bona batakashicurwe so abantu bona bagamba bata atabandi no atabandi of course reka kore kindi
omumbera zo kubanza no wakabiri no wakatatu atereka ngambere no kuwakwata abana bona bashembere mu classe z'amashomero gatakushana ukabarunda ukabata mu classe imwe mu ishomero rumwe naharwe wakubanza ngo tukujya mu bwoko bakoze rike so wano yenda twana boni yo kajya ngo buri class P7 abana ba P7 nabo mu district yambara bahererikire ababira ukwereruka umutamu ngo hatukato bashitamze tukurikiza ntatinga kuba mu kubanza so tukugira ngo hatogwe nwako bayina magezi ukanawe so parliament twana twenda ngo egariche mweberi ya parliament ya enkumi ibiri na gumwe enyuma hawo 9 na mukaga teka kubanza twikirizane ngo dine kushara size ya parliament habukubiri ya parliament nakatari it's a market bitino mabantu 500 babirundi nantamu nambwira nawe nembabazi so ekikuru munonga no kureba ngo obu azo mu katarako yuwatabaga nota okwiha yori nyanyu karetera ngai abo mukonstituency yawe so nyowe ka chairman wambarra nimba ni nyakira bonda hata ba MPs kundu kubani nyine kindu kwenda mu ministries ninteka gukora nabo so taro kugira ngo nimbasa kumutera mu kituri ndeye n'umukitero mu ryoga hata babanya kashari bunu buba kwija kusiyo gwire bakajya kurigiro kutubarebere ugwagerezeho kandi uguti yabasa dini nyoba bandikero mu ntebe yanje ubarampereze nuwe ndakore nabo konka hati nayemerera rero ngaza kuchomporana nti itungo takozireki nanka takozireki uri atakozireki so hataho nimba na leta conflict mu district kandi ubu district yagira conflict hagati ya chairman LC5 RDC na MPs ejo district nebetine hepo ejo no cheba so numteka kwikirizana you can disagree on some principles mugira ngo twikirizana then majority takes it all onkati tukuba tusharanke nguto ntushitamanka roads committee tureba ezerkubi to distributing aje kureba ngo hati kuriya nho habira hahererukire kushara kandi ho hari kubi munonga twikirizana tutambura nka team hati namwenu turiyo sima Ministry of Health eriyo etandikiro kuombeka Rubin Health Center 3 kujimproving akuba Health Center 4 okay chikorana ba member ba parliament bitu yes na mnonga nka woman MP Maria Kachiko ka health so buri MP akachiko kakubarho nateka kutiba ngo yatabana yagira iki yatwaro wabo so hat kandi kakuchireta nitutuchitumu nkora buri umwe hat government etunga credit but the problem we have ahabwa politics zitu za Uganda zihangira buri umwe ninka mugwero muri buri cyone kirukwisha mu district haturiya rera tandika manya hatarhurtaru manya ninyendesire kiri rero hazaho ngwiwe twakwemereza kashi kumureno mbamurese services hati ibi byo kuza kwayahayana ubwo manya yayemerezo uriya yayemerezo wawa leta manya network iwegiri kuri abantu bagiriki ukara wetingwe n'abantu bagumemba tfera afure kogu nakimanya nkoko kuvuga abantu bingi bagenda baguru kuku n'ubusente hato bukureba tutine quality on parliament nabwo commercialization of politics at least tinkwegamba marungi kunka nimba ni impura feedback abantu bakugira ngo ndiyo mumbache yame nabagerezeho nanye tinkozirije munongo ibiryabo abo kuba ntahariho bottlenecks so mwezi kukuremesa na munonga nk'ibintu byese konko shanga ngo itwabizere tutizira hamwe ticket yo kugira ngo twa bribing abantu no to performing aho kugezagezaho ukukira bizire no ba bribing abantu ningira ngo ubonano bakimanya naba MP zaba mu kureba buri MP o bribing his way to parliament that MP is really not performing nabo Maria higura tankama nabo Maria higura nkipera nabo Maria higura aho ahubwo kuba namanya ngo science mbajya kumuhanuza aya mabare de naba namangu science era mugaro mu ishengero hati no kugaruka kugura abantu hati umutibikana sawa program abantu tubakiza mu parliament ngo nube benda kugira icyo bayongeraho
hato umuntu twakutunge sente nyingi nka John kuko murebo kwazitungire no murebo amaswita gakujwa abantu bachimango no nchinika anga bambe John no muntu wa mani mana akurura rijo nogu mwajura mpora no muntu wa mani kana argo mu community y'abantu 12 so is marginalized muntu aranke special interest person so ati abantu bamanya ngo abayabateye just voters banje bakanyiriye hato umuntu amanya ngo kunko bagene billion 2 ninzo mu parliament abo kubo bwiga mutungire buri kimwe cyona hategera self factualization byona mbitungire hate kintu kwetenge kisigire yo mu nsomo no kutunga ikitinza hati tuyine yo percent y'aba MPs abari mu parliament abo kugira ngo bakaze yukurunda ikitinza nanda kagambo honorable wamubuza procedure banyaruri zo procedure nazitamura zitamanya kuza kwimuka manya bakurure bato mudikora mutako bemanya kunko we namanya ngo kunkuba naheza kureba ngo aha account yanje hariho 20 billion ebindi byona nabikozere nabana nabashomesize buraya hate kintu ko basa gukora niza kuzuma parliament nanye banyeteke rera kija abanya busongora nose gasaro ko sokurga gasaro nose kunda ko yena byona ndashana nandi we ninkwesa busongora hati no habe gasaro nose ni yabera msente nyinyi karo kamari na kigiri moti ngideba kabaga no reka ngambere karo kamari na kigiri we zabona nabajya bona nabanyarwanda wano bribing wakashari wano bribing wa busongora azurunga zgaraka gabo bribe ishaza turi kumatari so hataho oshanga ngo abantu bona babire bine good ideas nabo kwena kugenda kugambirira ikintu ngo ku president okuyana ashome ibyo kitkuzagambaho state okuyana state of national address abantu abakubire nubaza yuko championinga akatarika Africa abina magezago hatabo tubaferirwe twaguma tutwara businessmen on parliament and women hataho umuntu azayo takubyetegereza konke cyakumanya naija kugumana ekiyana agambogo naija kwemerera ha TV agambi abantu baje bamurebe ngo agiziriki konka waza hari yahenyine actual Hansard taine cyagambe so what umurango gundi ufutera rabebembezi okay nabo bagiga sitaba discriminating yabari aro mugiga ariko bayine ideas kunka aro kuba nore mudadara tazino gwecyo nje mutwara nakasenti iyo ningamba amazima rugumurugumana mu nyanja n'abari kwenda kunyanga umureba ugu ecyari kuzamo ekiriyo cyo muyamba nakagereje hati twaguma nsindika quality nkejo mu parliament irihanga hata na muzeyi ntubantu muhenda kandi hata muzeyi numure yahiko imyaka y'ubukuru nayetenga abantu bar vibrant cadres ba NRM bakagenda bakaza kusindika gikintu nabakafure kawa yahirwa kijo mu NRM bakamukurikiriza je abuko bakafureka n'umushija murungi konka ekibina cyo witi cyukutunda nangwa no bako bamukamawe nacyo niyenda kigambira ha TV mukamawe muntu nuno muntu murungi munonga nkayatungo mugishago kuba president nabasa kugira iki yakora yange kunko mugishogwe ni ngureba ngura hari munonga aha lifestyle ye na politics z'urwasha okay kachikyama now mwa stretching abo kubari yare twatakubara kwata recent rankings Australia tukungurudi nyeshonga ya parliament John what can we do because no sera nguhanikire kutandikira no wanyu emikono kiteregurwa abanyabwe bayereza no suro parliament ugihuyireho nota yo muntu ngo ahindure suit ahindura kamotoka indeed kare n'amabanja gashore ayitereho umucucu arayifetandikiraho what can we do kugira ngo igendero cya parliament cyangwa kigarike niki cykwetengisa ko nawe aho kwabya siyatera mutoki kake yajya ngo twakuhindura mu problem mutera yakaruru twargumbiye sente twaza individual merit konka iwo tukakoraki wewe bale mono ati ebicyo kore gwasazo n'icyo butabo abo kuba abanya Uganda bakatestinga buri kimwe bakatestinga abatine sente baba tum parliament nabo tubini cyo bakoze abo wanyu busonga nyindi kandi unyoni ko ndiyo Uganda abo kuba bami abo wita bagire tene muntu akutere mu karuru miliyoni 50 talo the two MPs abasonga Tembo Gideon Mujungu kukwata ha sente zikurenga miliyoni 20 account
amazire kwata flag ya movement babateraho miliyoni 80. The district probation officer akari umutwaro nkakienda ha district ubu amutwa amazire kumuha flag nubu yatungire miliyoni 80 na bank kamweta ya mubuza ngo sente zidakora 40 million uriyo nubuza candidate kam sente nzabatera list uko tuzikarabaho account so ubu wetu tukusana n'ubuwanyi obwanyi 40 million umuntu nazigaba one day one fundraising cyo the bank tinkwenda gambi barari yayo eka questioninga so we bikitanywa bakamweta sente bata bino bakutaho account where did you get this money so explain the source explain ogulizikaga akatungira ezaina rembo za flag after primaries so bakamubuze buzo bingi so ejo banka nayo ne basako yaberemo abaruko no abako ba transaction kare yereka muzargumena remo ati ekare hero you come and explain the source of your team hati this is the because your bank take my politics za take mango yitsi imbere hati cyo gukoresha amani to make parliament effective and less attractive ninjira neza na chairman kusara seizi yayo kandi icyo nikiteko korabo mu referendum honga kukuba nobody can legislate against his interests to kugira ngo ba MPs ngo ba legislative yihayemerumo so number 2 nukuchendeza benefits za parliament kandi icyo nokikora through a constitutional reform kuhindura akawiro akayachanana na 5 akabaho bugabire okweteraho soko yabo because bebare byari na gambe bya 2 billion to sokutamu 1 billion no kubera self actualization kandi mamangu noja kuihayo milioni 10 it is not possible which business is that so kubo omuntu amanya ngo musara gwa MP ni milioni 5 eya 60 million 5 years 300 million mu myaka 5 twalwa sokutamu 10 100 million iye buze zona kanintebe mpango MP nabali muntu nabali na lidinga egombora nkebiri 3 atenka Rwampara no ine gombora ibiri zonko that's like Kashonji chairman ngakashonji chairman ero sifu na atwara district yona yebuza wa chairman nata percentage yebuza wa chairman abantu bakumusaba sente nyingi nga MP you ask yourself why is it because tubakomanya mu chairman nabo haina kubaho obuhereza it is abantu ba Uganda bamanya mu chairman nawo numugwaho ohire huteyituze zo kugera baketaho ma governor machi sente kuziri niko ndabumane I'm telling you ankanye na hadanu mukago kanye na rontora they don't chairman ngumu sente zinga hati milioni 2 zo bakobaha bakabasara sara zo kama nkemu milioni tuzo kuna fuya nkemu milioni $2 ni $300 utukwa turi mu Kampala turi mu bara abana baspendinga on a single bottle umuntu nejo muka fundraising ka Jonas spending out $300 zitahongo yemera dola bisatu no papara bisatu one abantu bazungu na start John yemera oyanjuri fundraising is very little money musara guona bukuzikona gwacha so kuko obutoragoma kitakachendereze musara gwa parliament na benefits zile zikugenderaho nuguja kuba guru murumo gwo kwitanara nkajya kuguma kari karuru ke sente kayenkoni owe na amani wararabaho ebyo obukubo bara mu Western Uganda hano dark spots obururo bwabe buru bwa amani muno bwabe buru musente nyingi na security nyingi akamwe kukubanza ni Kashara North oja Rwampara oji Sinjiro South na Sinjiro County obona bakabulu musente za amani mujo ontungamo yebuza karuru ka chama noro C5 akabe kalmo witane nkoboneka mukaka kalum sente nyingi no witane yes sente zikazo bamu na samurito force konka akata loho okugira high level yokufa abantu akisinjira akafira abantu banaka akangwaje na honorable Kashishi doctor yes four people died so akaruru akashara North MP omwe akantera nyondo kasese yagera tujone atikandagana ntaba hoki atati atingo basakuruga hat kandi ati nyenda milioni 80 abantu bakafuna bandora mbaro nyine sente munyo mobilization nkata kugira nachiko na motera na mjera contact so and so yaje sente na raya mu milioni 80 azimfanye so parliament amino mu constituency msije niko yasinjirate msije ngugamba no mumanya so na mumanya ito we tukasisi cyugira mbitu tukaberegaho je noje kunyitsa na ito we tukahaneka abukuba no bakoba UFDC imbere niyejo n'ubutokta yabaye mu nikecyo talo hagamba talo hakora tukaberegaho umubazi
nuko making sure ngo habaho reforms kandi reforms ezo zijya kubaho government madire kuruka abo kuba government weta kahindukiro bwesazi president Museveni nacyenda parliament ukukwira kubona muna kigenda kandi nakigamba ngo taba bagamba atazirungazwa mufata hote agudegira ati he ata to gumunkwenda ati NRM position hata abo onabo bashimanyira bagira ngo twine somo kandi na cyakabiri abantu beitu tubakora ta performance ejo 2011 best MP omu Uganda yona Carl Stephen Kareva for municipality by then akabu omu region one of the best was Chama did akabu abakora kurunja how come ngo abakora hata umuntu warana akora kurunja akajya mu constitution amine mu parliament akagamba bintu Gerard Karhanga akagamba untunga mu manyangine MP akabu abagamba bona bakaba abatakugamba by the way Gerard akashekinga parliament absolutely abata miko tsime hano municipality hano akagamba lete bitare aba 6 billion handshake babito akabu so abatakugamba completely nabitekereza kabo abatakugamba completely nora ngwari myaka 2 ngwari muri 15 yago makaragaho yarigo mu parliament ngiwe katakahorage cyagambiro mu parliament akatakizenga 10 akatagamba completely itungo nagambiro mu corridor ine ari myaka 10 so abantu no so tumbachora which too risky kugamba abo bo batakugamba they will take their seats and probably bagira na dominance or na threats zinyante bizabo zitari serious mancho nini ugambira obutagamba nikwihaho abakobe bari banyanzugwa bawe abantu batakugamba bahangira parliament ejo Michael Mawando rakulira nagamba since 2011 atayi yero ulire kigambo you don't know how you can chira ni kukundo mikoro yawe sometimes you imitate good some big leaders can you imitate Michael Mawando you don't know his voice Daniel no suro timu omside eje yanyu this time timu ndagamba enti kozi mu fashion yanyu different cyama yagigambira imumu side yanyu mu ruhore ko suroti for example kare kanupo nawo usuro tuba kutamucyanga cyonda rino natugambira hati mbino yibuza Cedric Nyakatamuki se wanye Nakatamuki ibintu ndabasinywe bakatamuki nusuro tunabana bari mu fudisi base mu byungana tubakutamucyango why abo ngito mwene ari mu nivyo tukutamu ena rema he ni kutamu no vuyobura namutima se nyenyezi yoni yakutugambira area zo position yahangwire makaro what is the magic imuntu muri tomu angoki webare icyo kubanza tabara no shana bakesimba habo MP Jone no shata kaza yoga think bijamwe abantu baburikira kujya kubatereza amajunyo wa MP nyesimbere umuntu waburikira unyonje kusimba mpaka ruru none yashatu oyitsimbere none eshatu cyuma experience ngine nahabwe icyo kibuzo cyo wamuza nza kucigarakamo umazamagara haza wagumano yanjura kafore ko uteho ko mugambo w'amazama icyo kubanza politics katugahurire politics zitu za ngakwite kireki politics zitu za Uganda nezebike bibiri we entangled in the two positions ebinte bibiri cyo kubanza byo nebiyagamba uteko innocent kandi center zonka nabo abampurikiza nabakunde ba center zonka tuzukuyamba noteko we in a godfather wamani government ukuri enyuma center na wozini kongotine muntu wamana kuri enyuma marho bakamawa haro kubani ngamba nabo banywana wanyo aho bakama bihanga yes bakama bese wajerewa saba polisi n'abakunde aho bakama legends point yeje nambe mu Yesu mwe innocent ninga wota zine obo ino muntu ogwe ninga byono gizerota obyine hatebyo nibikora nko muri yangore omuri yankoro musta what innocent otine mukama wihango kurya nyuma nyabushuzi girigiro ntabwo nagamba ko niyo muri yankore ibintu nibishoboka ati nibyo byone byanagamba ibintu bagamba byo bacama dede yataho babitekerezo babatsime bina ko babuzira muri ye bibire izabari bakabakiza sente ninga nabare yagatije ngo bakaba batine sente nyingi aba basingire konka hina wabazirata abari nyuma naza side ndijo
and that's one line of politics za Uganda sai nendije yakadi sai dendije notera ko bari mu mwanya kutero ruwari n'ingoro comedian kutero ruwari comedian ni ngo kashasi abantu ni ngo katero ruwari kashashi ushibikuri drama hataho itabo opposition abukora ndo barabamo abinyi nko bakorera hata wambuza nupu nibona ngo wajya mwita aba NTT gamba hata nupu ukuryo muyaga gwize ka buryo muyaga rwacaguranye nayo nkoraye ninjawa nimwenyitegereza gwaswipinga as long as caguranye yakutahengaro bakabagira bata barabamo uburyoha ngo ubumanya kugamba batakumanya kugamba in fact mbakano batera n'abantu abaye batakumanya azonga ngo bareba umbrella no makamu na factors nyingi bajya umbrella bagira bata so hijabo hekizo ate cyo kureba chairman wanje Tabaro yajya ngwita ba NTA noka kafureka mugamo wamaze managera rumuntu ubwo nacimanya ka twesimbera hamwe wari yo narondo bwa district niyo ni ndondo bwa constituency kuyaga mukazi yo nashobora abantu amazima kandi abanyakasharwa wabamuza bajya nkafureka nashobora ibintu nabyitegereza konka factor wakirebye cyo abantu ibyo bakorera bareba factors ibiri kuno yo mu western you have money or in a center kandi oyineki abantu abakurya naka nakasumwa kugira ngo hagire cyabaho wafuna backing uko kwiyekereza general muntu nabo nagambire nabo bona abantu abingi tine unagize ati general to kumuhiya ngo yar basa ambajongo nagera tandarabasa konka ho problem mwejo you either have money or in a center or oyineki pushejo ejo mwene yo mwene ari muside do of course aroba kama bihanga bine sente bine no ma factors security kandi wotari yecho hati yo aro yatweta ngo mutwazaje byo kutwazaje obirijaho uzahari mu kanisa ozomo rwaro girota hati genero muntu nawo no kurebera abanyarwanda binye batakwizera bataka mwakukira however much nibikiriza ngo bamuhihanga nagafure gano kujya bakumwakira kugira ngo takubasa kujwekera kashari ngo twantagama ngo ebitekateka byabo kabitaye then hijabaho problem ndije yakashatu civic education you can kugandare abantu bito kandi right is constitution kiri no mu constitution kugira ngo habeho bwire facilitating team electoral commission ezahabya none inkura bitabara mu myaka yanjye ojuka tukiriyo movement system bakabije akaruko kusinjane kana 96 aho hayakahije abanta byaro batweta civic education but shomesa ninyuka kanchira mutoko nkatikaza yeturikiza ebyakaruko kugenda naci mubuze buzo konke byona bikagira bita kawako tayo civic education abantu bakumanya mugashugwa karura bwakina batera karu to the extent Tabara hine byanagamba ha twantaha mu hine nawo hino abatakumhagera bo kumujuma hatoshanga ngo muntazirongaza na makujuma jya kujuma bagira ngo ha just kujuma ko ngo muntakwera karu derito yabesimbere kumibira aho mu covid akijamwa kakagambo ka sanitize just ushango muntu natwarwa just kasoda ninga kawaraji shingiro 10 nango tujya muri sente nyingi uro muntu nagira ata bishika fure ko yampacha atriso wa wampar 10 nyowe kambe no nagira ata hatogo no reba tayegisibwe tayegisibwe kumanya umugashogwaci gwakaruni check exactly we nareba ngo umuntu ukiyamha is what is satisfied so in fact azes ishati politics za Uganda zitu so far ziriyo position ibiri ezukusikana iza ugo innocent na ba godfather ningo no makutero rwa gukora comedy de n'abantu bakafuna imburo nde ninga ekindi no kugira ngo taro kwegisa abantu politics cyikumanzi de nito bakafure kaba ideas ngozaho shobore nozo shobora nyoka shobore bigambo byona bizima mishobora abantu bagera urakana hangu wahenderota wahura bakutamwe wahenderota Toma sango bavure
bwamuze biri konkiyo bure kwendera nti mayisachi wabasigira ki amushaka itsimba ya zarari zibiri yaba hikarare bari yabaronda soda wowe duka hari yarba wari abutanga gusapurayinga soda abantu kamagana baheza bamuritera diro shije bushinge wabajya mu misoda no suko yakoze rari zibiro mba abeduka mbari tamba surprise bomba kora business yakaruri yakaraga atuma twine na rari zishatu zo twine na districts ngamono mu mushanju ne 12 munana ne 15 business yajya twine ati ngo mu Uganda twine na ba ministers you ha level yao na chama nilo sifevan abata kumanya hatkan kugutu chama nilo sifevan. Who is the state minister for public service of Uganda? Okutwara bakozi. Tutakarejera hano miliyoni emu. Nonda no ndamunzitware. Nkanuziye. Tukumanya. Number 2. Ni mumanya. Mention the 3 MPs of Rubirizi district. Rubirizi tari muri kwa. Ene ba MPs, MP Katerera, MP Nyaruguru na woman MP. Mention the 3 na yo miliyoni emu. Don't go on Google. Minister of State for Public Service. Million kata barawazi. Rekajiri. No musaida no mukazi. No mukazi na hoyuma. Million jirete abakozi. Apa nanye ndukubi. Ni mwanza mbona bibi. Atona bali. 3 MPs. Wewe chairman wa Urga Western. Chairman reformed weza. Arho mukazi nibamweta bataringa ya arho ndijo mushija nibamweta katoto. Somebody near Ondondoro wakasha obu ni chairman wa PRU akore takumanya tuko because achiri anyway bajeta dabochua school of nursing dabochua shomerera ndashangwa muri mpiji specifically ibakweta karagara nshomesa abajanjabi mbete nurses mwe na nabazarsa aba midwives kandi shomereri twine index ibiro mu mwaka ningashi ntwakira bege 200 omwaka kandi nshomesa gimunonga kitongore kibi amagara kikatutera mu stamp ngo kiturukora ni cyecho kandi wanda kumebe kuciraho umwana nikirungi kumutwara umwaka tunga ka shot katakagenda kashoma akagira kuyaroka kutambira amagara gabantu no kutambira aje wanda gamba n'abantu aba double cure school of nursing no teresme azoro mushanju 50 ngachenda na 2 nkaga na mwenda chenda na mwenda ninga zoro mushanju 88 5 ninga ndene rishanju na 3 nono gamba n'aba double cure school of nursing ngende murebeke mu atwara abana bashoma reka tumureho kake tutaratyamke ntujya kuzo mu state of the nation address turebe president biyagamba tushijume muturebe kandi tujya kutanka na Jonathan bisecting rewo president ya Muhurat ya pikinga cyo mukugamba kwa president kwa president yanagizeho kwa kivinga cyo muri speak president buri kugamba oyiro hebigamba byashozo nkano kimwakinje sheme kwirka ukarebe cyanagizeho kwa kivinga mu speech egi yana focusing are to this time then turebe tukake sushujume turebe itabanya Uganda igispeakiye yeyitu ne gamba ne bituru kushanga bitukuza kuvuga na hero twashora mu studio antuje kwa tureba John kwara twigureho then tubone kuzomba genye bita abandi abitwino mu studio rizoba muka tumureho kake munonga okubiri program takarga Sky TV irakaria abantu. Don't be a crocodile, don't be a crocodile, don't be a crocodile. It's Wonders time, it's Wonders time, it's Wonders time, it's now. Baby jelly, hey. Habo jelly, hey. Please don't make us sleep my hair. Hair shampoo, Wonder. Always beautiful, Wonder. So beautiful. Wonder. Life is beautiful with wonders everywhere. Don't be a croco. Say no to imperfections and hello to a new world of wonders. Wonders, always wonderful.
Dabochua School of Nursing and Midwifery erukushangwa Karagara Mpigi n'ishomero ry'abashaho hamwe n'abazarsa rikahandikwa kandi ryahambwe kitongore cy'ebyamagara n'ecyo by'ubwegese rine ibintu byona ebirkwetagisa omukutendeka abashaho n'abazarsa ishomero ryo munda y'irwariro rya Dabochua Hospital ekirukuyamba beji okukuga ombe barikushoma nirishangwa Karagara Mpigi nibakira beje mirundi ebiri January and July omuzire twara omwejo handikise ahabwa intake rukurataho ebirukiraho shanja y'irwariro rya Dabochua Hospital Karagara Mpigi. Skylight Hotel eresora uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahi barukwereza breakfast ngakatogo omelette Rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe nibateke nkoko embuzi echenyanja muchamo obushaza akaro ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa genderaho. Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe aha beyi nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel ne shangwa omuri Mbarara City wahingura kache aha Vision Empire orguto rwatora katete ijukangu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 Yagurra Zuku TV decoder na satellite dish erizoba aha kabeyi kache emitwaro 89 zonka kandi Zuku decoder aha mitwaro 4 zonka rero shemererwe obwo kwerebera channels nunji nka series ezabana music amahure agaloko hamwe na gaheru yihanga nezindi nyingi yerebere Zuku Smart aha mitwaro 12 zonka Zuku Smart Plus aha mitwaro 16 Zuku Classic aha mitwaro 25 Zuku Premium amtware shatukakaga na 5 yagite aha Zuku erizoba buzima oshemererwe. Sky TV irakari abantu. Sky TV irakari abantu. Omukahumuro kandi dakika zaba 50 zonka zaraba mushayitu ya kana dakika just 10 zonka tubanza mushayitu ya kabiri mu gigisho kandi ya muheru okurigera anteka za okubira program now nyuma camera of course niyo mwami job nwariyo nagezo kureba ngo twakushikaho live and clear now herizo president yagamba parliament yaswara munonga abo kuba aturigire kuroho kubanza no wa muheru mwindi manyoba nta kiburuza ki ko bampeza amani banyoreka ngo kintu cyo kweta parliament kintu urugendo rurengwa idagarike nyuma naragaruko mu mayisho konka twakinaho kugihambeza ekikuru tureke abantu bagende betera ho mucucu bagarike kurugero mu discussions zitwatunga mu studios twine mu John Tur nawe omunya NRM mukuru kandi twine chairman RC5 Wambara district Mohamed Dastabaro and of course twine Mohamed Daniel Kafure ko mugambo w'amazima no shoti hat finally officially na okubiri yakutongoza ngo mugambo w'amazima John president irizo wayagamba ko constitution ekugamba president wa mpura ninkereza ngo uri mabamphura kugada kiyo kubanza mpako buyasibura ukatwakishane ki president irizo yanagamba nitwe webale muno today of course yanashikiriza ubujunanizi bwabo kumuheba constitution kandi ubujunanizi bwa ubutakumuha limit hasimiri kwetorora ati kizibu tugenze tukatunga tugenzere twagira ikizibu abantu ngo ba analysts no batusobora definitions y'ibintu bigwiri kandi nitutwakora tuzigenderaho so numurimo gwitugambara abatuliriza n'abandi abari hanso abakwenda kujya ombe tukora bino
kubagambira tukabasoborana ibintu kuko ibiri habo ko state of the nation address nemanyisa ngo president neija gukora functions ibiri za constitution ekumaragira ebindi na discretion kongo bukwana buzo umuntu state of the nation address ne yangu ngunu kugamba ihanga buryo buhereka kubariri akagamba sente zikozeseza ata ukoza sente ezitwamuhire 52 trillion regional budget natugambara performance ya previous budget. State of the nation address number 1 needs closing a session ya parliament igwire buri kana number 2 na hendera neigura session ya parliament hati igure yakana then agaraka ko rugundo murumo ogwo kwanzura legislative agenda on parliament kubeija akabajera ati nyowe umwaka guno gwa parliament ogumwaja kutandika mateka nka government ito executive agatukwenda mukole naga kandi I therefore open the first parliamentary session akasimura chuno akagenda state of the nation address na yao full stop eyo mu constitution ebindi nabyongera umukwenda kwe umuganda rajara gutekimuka katako so konka ka president nase miri kugamba habintu ebimwe ebukuba byosero mu ihanga habokuba ebyakuba na amanya ebyabantu bakuba bamanya nawe byakuba na amanya ko umuntu nasoko bigambo andid hati ebimwe ya bigambo ocho kubanza obusasi bwanje bunani ndora state of the nation address chamara man muno kandi chikankora kubi nkatereraho n'abantu ba minister bakanga kukwata kana masomo nani ndora bagaine kwa kuli kuhandika notes kwa ba minister. That one was really bad. It was looking very extremely ugly. Kuandika notes. Omuzoko bakaba gwine na buli mu covid abayabe task force ababere president maka atugambira abantu rona bahandika notes babali umunsi bahandika speech yaliyo natuha already atakagambire babe bamaze kujituha in soft copy. Second role member wa cabinet mtechereza ngo byakuja kugamba mukabikirana zabo but that is most importantly na next week barana asoma budget no de they are taking notes buri minister kaleta budget ye yaja no mukachiko akakutwara ministry yeye ya defending a budget every minister hati okukwandika is either is to please the president kuoleka ngo they are attentive nali nikakodio kukwehara kugwezejera okwanora previously tukatugire kizibu cya cabinet ministers state of the nation orabona bali kubagera so that one was not a very good part especially president kuba yuna agamba ku minister yuno handi kwata you rating ito tutekereza ngo biri nagamba mukabikirana zaho ka cabinet hata yuno handi kana kuzitwaroha anyway where are you taking those notes so okubamba ndigireyo yagamba issues inkuru ibiri abandi atwasa mu history president Museveni yana agamba handike byakushuma yoratwarumuka but he goes wide far beyond the document kandi far beyond the document abantu bingana chebe ebyakugamba outside the document kutosoko bikwata wata soko bikwata yonurunge minsi you know okay so yagamba hansonge zitwe tutekerezamu ensonga yokubanza agamba corruption of course abantu bengi tuba maternal tubasemero no mulingo gwagamba ko kuba yakomera uguru kandi yahawe na option emwe ya amnesty omuntu nabanza kuwato noro mukama witu okubaka mu amnesty omusinga so amnesty umuntu nabanza omujja kora oshomara kumwezi omukwata omuntu mu system adala tatu mumani atumunganyi tiyo amnesty bonga amnesty tukujiho umuntu atakoze 20 abasoma banza bakwati kubaga nanga no bakubatwera manene prerogative of mase bajya mu cyanda tabahire ini prerogative ito ntenda kubanza kuba manya naba okuba yagira ngo hatalo rocket ejo abantu tona bagamba na reproducer agapero ari hello rocket jijo minister of finance very hearing eizo mbanane kandi ataho nakagambo kagumire muno aja hati nyine gwa musaid niya chegambera ati ndani pro mungambo I now have proof very good kandi hati oine proof yes president Museveni actions nizikira kutwara ubwira abamabata kija ababinyuro mu rushafu yes I know he may take action
konka abantu babende benda kumanya a little bit more nuruko kutandika story itahoyeyo abantu no basiga hagati na ninga MPO wanyu okukiruhura okabo mwina harare yagambira abantu ati atabanyankore atubinefu yabo abantu ngwe yabuzo ndatarenegera ngwenki kandi mfumu kani uri gitwa so ati honorable Jenesi akabuza abantu kasonje yonerizo wambere ibintu binyi atabanyangore binefu yabo abantu ngwe atarenegera ngwenki anatiki ngujimanyi so president Museveni yatsugo muhanda kati yarete mbozi munje nuzire embozi ya corruption ekutandikira abajirumu and we are all clubbing hata mpera atu yantwenda atugambira ibintu bibiri number 1 emboze jana kugihendera no kugira ati nteireho akachiko I have instructed abantu basatu A B C D okutondoza kintu kino number 2 abara kwatwaho nabaho mukwezi kumwe abanda asangamu ninja takinga first of all prosecutive measure na political measure obarabara ba politician atugambira ngwe ababinga nkuko yatoraganisa mbakara moja so ekintu kya corruption kyarigayo ku nkuko kirungi ya kigambo secondly yagamba briefly economic growth yagamba ngokutuli hapa capita ya $10.82 which is already middle income status. Of course akajigambireho buli over 2022 state of the national address ahayagire ngutugiremu kandi tuli ha $10.86 1222 konka hato tugisustain ingere 3 consecutive financial years already that is official okubanza kujataininga eyekolenga $1040 ejo already nobo wajam konka you must sustain that 3 financial years World Bank and Gomateka gekuto so we are already there obutuliyo halo kibuzo cha is that the feeling of every regular Ugandan middle income status million ina kuba $10 million ina milioni ina buri mwaka abantu beitoro bazitasha abakuzitasha abasha bakuzitasha nizine kizuba gasara can even half of it be reinvested can also to mu Uganda omuntu akuba natasha milioni ina roughly na anatunga msara gwe $40 can also to omuntu akutunga msara gwe $40 at the end of the month na sota saving aho na 10 kwa turora hamusomesa tukarora police tukarora yaina family ya abana babiri no mukazi kanoso te $40 omukwezi aha regular Ugandan kandi kikugumira ku saving aho siri 10 ko boli mucyaro ko boli mutawuni so nikiretaho discussion ya milioni ina zino buri mwaka za president akugira ngo regular Uganda na simiri ko bino umunsaho umunya Uganda azine kasamba budongo uriyoku of course bakasamba budongo abandi hatu babatuliri kuko tebine na TV tebine masanyarazi so that I think we shall bakatera ngoma ntujya kwatagamba nabo konkiwa abaliyo baturora abagenze bawo abakombera mwata bwino mucitweko mu milioni ina nabasasha nabaziye milioni ina za buri kiruzo muntu aburi abantu baburi ko bali yoku bali mbabona mbanyo kwakumbucyana bakoraki bali yoku bali inzire bali ha program ya mpanyo bali za kasharu tubakora mpanyo obakorora katabaro ngo ya sparking ahantu ngumpanyo wa awahinga ninkai nyintu cyangiro mbyo ngujya abantu banyete ngujya mugaruru mbarora kujya kusaba umuntu wabirikiro teine rugabiro mu nanga ngundi njya mugambira ki economic policy fiscal policy foreign policy ebyakaruka Uganda ebyuka byanga antiro turahinduramo ukasanga ngo halu category of people no bakutera karuka so president hakintu cyembera yo umuntu wabirikiro ninjira ngo ikisane tukirinde mu next budget abo kuba mu budget najya kugumana yongeraho emboziye enkuru muno ya wealth creation kandi nkwenda kureruka nayo abantu yo excellence tubakoroho tufulira bokora nabo bali mu bintu ba minister bawe ba commissioner bali self actualization ya honorable leader yana agamba president umazire nawe myaka 40 imo tumukorango nikiswaza last month akakwata ihiga area parliament yakwata executive yakwata secretariat yona yakwata na judiciary kubatwara kuboreka kuyihire parish ekaba modo parish abantu abo kujya kuka kubatwara yo nikimanyisa ngo abagumire nawe bagendo jimuhwezi bakubemba manya
steps za kozesa engiri eno bakomba kitugambara iwe yevuze ene leader ene minister mu constituency zanyu aziriyoko ova kwizo mu kanisa babagambara ki ova kwizo mu hamuzigite babagambara ki aharufu babagambara ki president hakwemerera hona embozi no discretion abakora nabo habakuba barhona embozi nende tubile buzali so president nyoni musasara abukuba ari mu ruganda rukwihombanya Uganda umbona wenka abantu abandi abasigayizeho no ba locadazi ba chairman ba district habukuba bo programs nbaba lo director konka abantu abandi hagati yabo abantu abali mu za office Kampala ba commissioner ba directors ba MPs ba ministers bari mu cyabo last year president haro abantu abemba mu expectinga kugamba ha some little spots of security especially mu Kampala but to me I think that is extremely minor okuba tikikuta ihanga habunkenkengu haloho umuntu yibe umuntu yamwibaho saho umuntu yam it is a bad case habukuba haloho theory yum security yum police bakweta broken window theory negira ngo kuborori dirisa yawe yekera ya glass yagira crack chances are ngo kubo botakozera crack ibyo utagigire nese kugenda ne gari dirisa ndendera twakozere ki so for us as NRM recently obine ANC luzingiro kama after 30 years apartheid yireho apartheid pate yireho apartheid ANC tungire 40% DA abajungu batunga 22%, Zuma 15 na Malema 9.5. Ekizibu bebere bisatu bya South Africa bihireho bangire kutera ANC. Number 1 corruption, number 2 crime, number 3 unemployment. So iyo muhuliriza nimo abali mu government ebizibu binu omu Uganda birumu, the answer is yes. Crime eroho, unemployment yerengere, corruption eri omu executive level Promax ebizibu nuko batabakoraho embozi yeti okugira ngo tukarago mu kisaka twina abantu aba in modern countries omuntu kuchemya ka 8 nakozere PhD so abantu beito abasatu tumaziro government imyaka 8 imyaka 8 notandikire company Mark Zuckerberg akatandika Facebook imyaka 7 twina abantu bali imyaka 8 tubakaroga rutaro tubakahuraga sasa ndegamba bali yuko hata ubukwizo kabanyumize boza umukisaka tukarwana maki nora sande ni heroes de everything gukora tujya drawing board tubanze turwanise ibintu bisatu corruption crime and unemployment. Shall come back to that. Na nyenda speaking yo mukano ka president first kandi cyo wachi tukoraje mnongo dane uri no reba president ninga ne uri muri aba kujya mututuza kumureba no ma opposition tubazayo mamareba yiwa mureba konka cyashemeza speaker kuyana yanzura protocol ya na redo opposition uri no atireba vacha so you watched the debate whatever president na gamba iwo katugira muke webare nkoko wawagamba na nyaraho bunabenta kimtamureba kosa tomu opposition mana mara myaka 20 araho bunabenta mureba konka with time nashanga ngo system kagipinga yaheza he myaka nkibi kumene almost kwiha ntangiye kumura over recent tanaka n'imyaka n'inyuma konga nyonka ntamureba abukushanga nkuko wagamba nanye kanchi nenteka teka nke yaba bashohora onka with time nashanga ngo umuntu no bakota kwikirizana nawe kintu muhurikiza abo ko kumuhurikiza wamure ibyagamba no yitegereza munonga izo rebo kwashikire ningo kwagize rata okwagwira so president namureba speech yona nagereba so ni hamwe bintu ebi coko banza John yagera ngo yashobora ho mandate ya president byashemye kwa nakora mu state of the nation address natakwenda kubiza munonga konka bwenu ekangamba byagamba nanye nyongereho ninga ngerebiwe nkoko wanga uko wambuza ngerebi ni hamwe yatutom history of course President Museveni nyowe ahina atanikiye kumuhorra ninga ahimurebire takagamba atagira mu history genyuma sometimes natanicara no mbachwezi mbatembuzi abachwezi abareta mpora reba akubarwanisa abajungo kubazira bate ko bagira mu kishaka
so na history ryo yagizamu konka nani ndeba focus ye amani kugira uko namureba yari ya pan africanism ako yabanza yashobora na ibyaye nare mu nempaji yina patriotism reka kugira ngo nozumanye ukarwaye nari patriotism pan africanism democracy na social transformation so owiro bwinyi yabutaha pan africanism fact nyona anagera ntashana president witu nenda kutegeka Africa ahubwo naribwa mu byo bihanagamba byambiragura byaba bya Uganda munonga ibya Uganda yabikwata konka yanakwata nka byabira gushura aba Africa nangwe yitwa bakunda mpira inyona John no shata barati takucyara gukunda munonga yanagera tati noreba nkimwa abana bato ati nimpurira nko muri yo ko mupira y'abajungu ati kubyetegereza atara no munyamakuru wamburuze ngo ibiti mu Europe no hagera mpira cyate nabyetegereza so yanageza ko manyisa ngo generation ya hati nkitwa aba Africa sheme ko banturonda okutura developing Africa yitaho ninkirizana aho ninkirizana nawe because wari generation yute ya hati abana ba hati byo nabo yanagamba aba.com na wambuza pan africanism takchumanya mwiraguru ito twabintu shoma za history twashomere nyonka shomara literature akalm that sense kuranga ubuzima niwe nko mwiraguru shome kwa nogerota aho yana challenginga arukoreka nto yagambira ngo as taine na insurance policy nkonkazo as long as Uganda is safe so aho nanyikiriza nawe bayawait is a challenge generation ya hati itwe aterese nyona natabaro nora twe generation arunja John yatuyuraye yatuzahini mahokace konkanka abasigazi n'empangara bato hati bariyo mu social media barayishinke na bya politics ba umwete bakubireba bariyo no bacumacumita so aho niyekerezana nawe kugira ngo at least nkabiraguru yazo yagamba seretse gono gomazama hatka tugamba amazama abajunga batu batwenda so na twandkora ki twateye kwa seretse kareba ngo twataho mechanisms kugira ngo twaye protecting as a race nkabira gushunka nkaba Africa anything can happen whatever bamwe bayino bagurukana bazaha kwezi tutsiriyo mu byite ibintu zana bagarukana bat colonizing bayo kuba tuguruka muno tuba tugurikire ku patensene none yajangu tuguruka ku patensene twatabire ke yafuraho inkirizana president de kan colonize bawasagaraka batukubure batahara yini yabo ahubwo kuba no too serious akwani ndeye kenyuma barwani sabajungu de we how they were serious na nabo bakwame nkuruma byanagamba banyerera abo ya African leaders abarwanire ki hino atakiragambaho ubwo njya hino bibafire yene bibafire bote because takamugambo not bote for bote it would be obvious ngamanyere ngo for political reasons irimo ko kana cyane cyayo reka bote yabalo okay yes so ico ni inchereza nawe nkabanya takira kushuma South Africa nkabanya Uganda biraguje nace aho ni inchereza nawe we to get then kutwaheza aha ground John ni mwangu president no mukunda munonga kandi abanya Uganda no president wabo bamukunda boko mukunda batakwikiriza nawe konke papara biye byakushoma nuwakwabye handikire ningamba muhandikira aho kuba atari muri realities ebiye byakuba nashomagura wone tubero kandi mu TV president w'uwana ushoma biriya yiza kubikoraga ramwe bimwe aho babikwandikira bakubiha cyo kubanza nahura yagamba by'imyoga shana nadzi intandikwa esente z'imyeto esente z'abacara kuzitunguira abantu birunye nyonka zayo ubu nabona hamana kwa gora mpuzindaro nija kugambere namba nkanyonka zayagura undi muna indonda karo ko nabe mbuza abacara tukazireba
shoba kana babihanywe tingumanya eze memyeto shumkatakaze yabaga emyoga no shayine hina izara barabera mu konka groups zintu bagera bata parish development mode of course n'ubwitandikira aho tinka ya tujya ngo abantu batanga kugete aho tinka basa kugiza munonga konka naye ine challenge izayo so ndeba abantu bo kumuhereza ngo success stories ayagambana nabo n'abashome ngubona abashomere no ma wateka nicyo nagamba president hore yagira ngo bari mu actualization ya udwe ninchiriza nabo ba minister banda bakwibire no mango ine nabahabuza hari nigana banga higana 10 as presidential advisors abo nabo just nabo mushara no kuri sente ko aho ko bakabena bamugambira ngo kushomera busha ahagura uno tukuro in fact kankugambire nyowe ndihagura undi natabaro no good enough na hawari yagura undi echo kusasaba nto mu Uganda hati fees John hino twabe hituri nawe twamentuganira ati John nawe yes takagizira abana bakora bakwera bonkana abahera yina bakuyamba abana bi nabo nkani ndana atutuka nagira tukafure kanafu at fees yaba fees that's true fees kankugambire imwe bakundeba na president Imanya TV nereba yes katugira ngo kubara president nabasa butagireba konkayi abakumuhika bakugireba fees kushomera ushatu kuriyo you pay if you don't pay natabara ko aragamba amazima abana bingi bari ko mbyaro bakarwa mu mashomero yes no hora ngo yaza primary bamushabe mutwaro 8 5 uje bamwe tubazine their second routine mitwara African rukshomanota abo kurara yo ni mitwaro 25 ubwo kuba kwetaga abona bashome wakireba nanye nteka ngo umwe nagamba nakizagamba ya cha health ibyo kuraguzana nabyo by'urukubi ko kuzagura ngaho zo ngirwa rya government no bakushaba graves no bakwandikira akapapura nangwa nakatabo tabakine there is a lot then yaza corruption president nare yajyanwe yamanya ngwara bo kwiba borgo minister of finance bakaro parliament bakazo ministries nga president ko wanu wacimanya cyo nagamba abantu aba bakuriye aba batwire bakwetorire mu kizu in fact totanikire yo danere kafure kana John to kature ntugamba ati nyonkanye ninga John muntu otarm system ya government kongo kashanga ngo bimanya roketejo yona tujetegereza gi teyangu president nugajimanyera ha myaka 38 ar president nchona agamba there is something wrong wohora ngo no State House no biberayo to ngo biberayo ya chigamba there is something wrong kumureba konka twinebe ukumureba yatugira ngo kuza kumureka uruho price winezo kamureba wakireba nuko bitaha tizo not surprise konka hand kanje kamariye nanaka we nonda kunyiho muzindaro guhariya konka mwengera nto mwe yatebiha do you know why ina yabe yagambire akagira ati abashuma ningeranta nimbamanya atabashuma nimbamanya konka yagaraka yato statement atkonka no bagenda ho mpara binamana minja ndo basumba basafutera na government hands ibyo ne bigambo bya president Museveni tukujya muri byanje nabamanya konka ngo binamana minji wabagendaho ndo basafutera na government ki hands omwanya woni ntekateke je ntekateka yanje kugira ngo president Museveni tine cyatakumanya konka hina abantu bamwetorire nabo bakoreye bakajya tabaro kanosha ngogu namukwataho ninga John no manya president Museveni wona akundo bwebemeze kanci Ganda TV wona akundo bwebemeze nangwa nyontekateka ngo ebinde bereke azirunga wano muhagira nangwa no wakatwara ka sente aza yakigambaho nani umureba yagira ati ashabwaci nanke cyana gamba cha Amnesty hinde point nje yagamba ngo arabo kore shobe ngo arabo kore shobe batajimanyire ngo abo twatakwetaga kubagenda ho munonga mwishinanye ko nakuziba ntanakone nshobe muzeyi nsasara akandi yuko manya iwe yakudefaininga yagira ngo imwe abari mu category ndi yeta dishonesty yagira ngo umuntu mujyo mu finance akasete kanyu mukana mumanya ngo bukaramara koraba mu parliament mujya kihayo
hato so kugira tukakore nsobe kandi okakakika mukara concern yanjye wezeriye nyo kanyo ko twantoro once corruption ningo bushoma noja kumanyota ngo umuntu yibe sente umusho ningo ndije yakigenderire nanjye kambuza abo kutureba noza kumanyota togo yibe sente umushobe kato musasire ningo gukayakigenderire tukora ngo is a very big question now nabwo cyo president nangwa John Wenka hine nabaye naremo kubaheza speech kumana nandiho nindeba speech kuzahwa ina nabaye naremo aba commenting abajyangwa ikintu cya corruption president yavoramo kanusha nguti yatworeka cyenyine aharije kwata kujya mu corruption yagereta yargaho wakireba konka ninende kesa amrot surprise nikadanere kafure kamaza bawo mugambo wamaza ma corruption itanti yitwaraka ombururu kuri niyo kutandikira kuko barondo bururu kuriya politics ha ground in fact turiyo tuzakuzo mu karuru ngo mwamwe corruption uko niyo kutandikira omuntu takutamwe sente zakagura karuru ngo bamuho bwa minister ninga yafe ngo tiyakoragana nabo kurundo ko warazihe no make yamani yagambe kigambo Daniel yagira ati nushanga n'umuntu utwa karuru n'ibintu bikatena politics na passion ye no kubimata kumabata of course ina kasente yacendaza ningira ngo nkija kibana reflect danshonga nkeze zihanga hitwantu etengera kureba politics omitwe y'abantu abari ya level yo kuba MPs president danshonga corruption yaba technical munonga ningira ngo abakunama munonga byo ni anagamba bo bamwetekereza abagamba munonga bo mu corridors tubambukinga was technical akwaya kuganisa punchline zibiri zaziri important kuzetekereza corruption but not for tonight katwa for the scam. Yes. President wamwirebera tingweta kupiga question from anywhere kurugo kuyatandika no kuyahendera question yanje eteshana yananda kwa achivinga ki kandi itabamba mureba abahurikiza sitakwekora iwe chairman iho shitamu wa mwetegerezo yebare munonga president nko ku John yagamba eki yakora ni no journalism bwo kwebwa constitution kandi no journalism bwo atakubasa ku delegating ibindi byona nabasa kubura konkecho it is his responsibility hati kurugero ko namuhurikereza of course amana mingi nore nakunda munonga kureba how can we Africans itwe nk'aba Africa tukayempoweringa tuta economically tukarugumu kushabiriza kuba bahu tukayempoweringa tuta akatari tukakora akatare kamwe kora no hinga ebichoro kamwenge tukabisa tukiha mu finished product ebichore byitu bikaza Zanzibar bikaza everywhere in Africa bikaza Zimbabwe bikaza ngai so tukagira katare kamwe abo kuba turi abantu bingi kwonka ntwerumaruma hata abajungu actually twine challenge abo byangu abantu bari kwetegereza enkora y'abajungu kandi bakemerera bakajihakanisa bari yuno bakurana ba phasing out. That's a very big problem. Hati itwe leaders abari kwija twizirina na approach ndisho nicyo rukurebera nko wakubire ari politician mutoho kandi uyizira abantu bakamwakira owishitini sababu wayini hatuwe kandi kwayizire yizira kimwe bari bamujwara bahati batanga kumukoze sanka remote kugira ngo numanya ngo neki kigwire nk'ibisi yagara mangu bugwire kunkabo kugira ngo nobetenga bakuyambe kuyihaho government ru hatutanga kuzanira hari anturiza bari so president Mzee Museveni hati n'umwe mu ba leaders abitusigize mu Africa abo kubasa kwemerera akemerera hanko niye kajata no iki cyumwako iki mu rugamba kigwiri tutwacakanisa so mwene nkito abakiri batoho no tureni imyaka yatandika kutusiganya ona kafureka konka aba Patriotic League of Uganda natwenda kureba tukakora tuta kureba history ya bari bakwamira kuruma eba bintu barwana integration of Africa wena ari kugenda kugirwana bamutera hamutwe
Muammar Gaddafi hari yakaba yijaje n'amani mingi bamutera hantu hati turiyo tuzo mu mbera eyo turashange tutakine bugambiro tutine nabo kuturwanaho ahubwo kubo wizire omu politics zawe Uganda ayizirwa supportingirwe ihanga abajungu hati ntugenda nyoni mbareba abajungu abo aje n'abantu babi Munsase leta n'aba secretariat abo kubona bati nibagambe endimi zitakwatagana hatuye turiyo muri chikwa no mani bija baturetera ubukiko butari mu makuru mwenyone nshira kusindika yo ba minister bonkaka baje umuntu kakuruma HIV nturwanisa HIV tuhazeyo nabareba nubagira ngo hati isente nibenda kuzushara ezo kurwanisa HIV ahubwo kuba Uganda ekahinguza iteka rya anti-homosexuality bill kandi ucuzomo umunotsi zabe zibariyo bakupresentinga abo batwita nk'abasuru ati bagaruka bakujya ngo kimwe mu cyukujangaza akakoko ka sirimu n'abashija kushwira n'abashija batahi babo so hatiwe wabo tine cyukubura mu mutwe ngo riyo no suspendinga obuhwezi obwo muntu ariyo na hakansa umushija kubyama n'umushija abo kubona ikendezo okuturana akakoko ka sirimu iyo niyo shonga yiwihiraho sente kuzitemero ati niyo shonga yo no ihiraho ki so nicyo garebera president mu kugamba kwe kubona nagumana insisting abareba ngo itwe nk'aba Africa tukayegita tukakora common market tukakora na politics zitu tukagira amahaga yitu kugira ngo hati nkarasha kwebire netahiriria kubarije futaho mu Africa kugira ihangere bakanga tube twine nitwa amahaga yitu kana amahaga yitu ngo barukozesa wachivinge taruzabo agitwaga ba Africa abo banitwa bashija bitu nibo binamani so bagaraka hati turiyo musereve turende ndishu omwana nabamwihaha yese namazimani ito tuparaningereje ko kujoni yagamba ekizubu nico turi kugamba hwito nk'aba PRU twayenda kugaraja emitima y'abantu we need to plan abantu bito aba bato bakaza gukora ki unemployment n'ikizubu cyangwa munongo mu Uganda kandi kiriyo nikituretera nikiza kureta mu insecurity cause people I do abana bambe bashomere konkemero mo iyo gukora nimiki hata n'abashubuzi abakubire ne employing abana abakutukubateka hemishoro myingi twababingo mu business kimanyisa ngo haturiyo ntwihiraho kimwe nakakatara so tuyine kureba ngo aba bantu bito abatu twaba planningira tuta abo kuboko ekintu kikafakara aho mu kutandika abantu twena twashomeye bya development studies history social work social administration hati twena twayenda ngo tube ba managers konko mu company manager nari umuntu abateki bayenda no babani 10 hati wabuza abantu abashomero kuteka ha cyaro cyanyu no bake munonga kandi tariho season yemere ngo hatagisizo n'abantu baza kurya eri atabarari so twera twashome ibintu bimwe hati twayeshanga turiyo mu market itakubasa kutwara twena hati icyo nicyo kizube twine population y'abantu bashomere abantu bato bashomereje bine za degree bine na masters konga bine twine ho kuba pressing tubine kisya so hata abantu aba nubija beho mu masiko bija banga government kandi umuriyo bwishikiri bambe nubabashikira abo kuba bazire tukashomesa abantu ngo government kataho muri oce cya UPE ukushomesa abana kandi taro muzire hato takuchimanya mu Uganda ngo kushomesa mwana n'ikintu cyukuru so hata bazire bona barya bushaba kora bushabaje harabusha hata mwana yashoma yaza street tayine murumo abo kuba kimwe mu bintu bincarengere mu office yo bwa chairman kakweza kuzahunka advert umuntu benda bashomesa mwenda mama nimba ndahake no kushaba rivunguzeho nkaburayi abo kuba application ziba nyingi rero buri umwe manager mu office mazuma no manya kuninya nako haserekishani no manya umwana wanje ugo kandi amangutinga kungahoga ninka kurugahoga umwana wanje atafa konke myanya n'imyanya 13
kandi nanjye tinye no kushitama service commission nabo mbabinamwe babarya pressure so hatoreba ngo ikizabu abantu bashomere twonka tubina kubatera so ntuteka ngo twine kureba ngo twahindura mu approach namwe niyingira mbere nakigambiro na principle witu kwiturabe twagira mu turakora cona turebe ngo twashomesa abantu skills twazitahable district I think age presidential hub eri rushozi neshomesa abantu carpentry ebye mukone ebyo kuteka konka sebo abana bari kurugayo ebintu bari gukora niko kubireba guhura wabyesinza abanye abitu manyisa abana abanye basome medicine basome piloting basome law basome engineering mubato mukade yesterday jino muhoze na jino msendo bamemba passinga mai habe halu mutabanu wikondere habe halu mutabanu lokechi habe halu abanye basome baje umnyonyi abaitu mubaterubaya mubegese kukanaka mubegese koraragabire katubateru bore chere abe no manyisa ba kandi abaje no manyisa ba aba kama aba imubuzo mwana wa urubaya no bore chere ono mwana mukuru bore chere kankwereke nyongu nkachikora karejo yukora abotaka chikozire hati nyonka nkamukuru wawe ikiriza kwaburi aba bana bawe buzire iwe waye nango obakuze no mamwe bateka kuvuga inyoni uriyo nuruta nudamba inyoni ze ordona mena te inyoni neriye hata bavuji benyoni bazakuba bangaye na hata ochere wezo ati obujon na bitari kuzanya enyonyi nechi yamanyara habana kandi piloting nibija ba mangamba uti ugo mwana ashoma jigunashoma kuvuga inyonyi hona shiwe Uganda Airlines enyonyi ine zingaye hati kuma mu university mwa graduating abantu igana muza kuvuga inyonyi zingaye so umwana nobore nunda kumushomesa engineering niho nambuye no wanje ngachitaho nka police umwana yaheza ati kuzo mu vacation obane ya P7 inteka kumutwara aze kushoma ekintu cy'emukono nambuye nuko mushiki wanje ngamutwara umuketari aze kwiga kuteka kugira ngo embera herwe kwaruba yatungire bwa degree yarutunga konka bayine ndijo added skill eyayine erija kumuyamba omubwiro bwaraba ataka tungire biriya closing gap hagati yo kweza kushoma no kutunga umuntu yakromene hata kanya no mundenyine degree ya Bachelor of Business Administration in Marketing yes ne nyamba kukora bya business naki kunka hatukuno jango nkashanga nyine no kumanya kutere okubazira inkito obundi nkakozise nkazubazire hati nkozesa degree yanje yo ku marketinga inkito zanje shanga nizitwara China nontunga so hati nico turukwetenga planningira aho nkihanga kugira ngo abantu twabashomese ebye mukono no turabashomese ebye bindi konka babe bine zindi skills eziba kubasa gukora echa corruption echo cyone kitaho konka hati corruption ege niyo twenda ngo tugirwanise hamwe nyone itoba piro yuno ho tutahiremo aho kwatshangire ngo amazima garwo muzeyi emirimo ine myinshi kandi abantu bona abamweturire bahereze kurebeka umururu gwabire kare appetite ebyayigura umunonga ahubwo ko batabakibana za miliyoni 10 hata no bibiro billions abantu no bashitama nguturiyo Ministry of Water twaza gukora project so boro atulirize ngo billion emwe omuntu no bakujya umutero mukakutiya takugitabo toko basa kukakutia wahora onka abantu sebo ogwetande tano tusoka kukakutia niyo bagiye onka abantu sebo yo bagiye bagiye wasa kugiye kora nebere mire ateze paka neze billion etaro kashatezo mwene paka kaza mwako bayina niza kugiye kora yo kunte bani yanyita kizara ngo kwakwa billion so hata abantu abituyine hati kandi gushuma by the way tubona namba politicians abamo kugamba bona bona biba konka hata biba abo kwiba munonga aba baratekera di aba barukushitama computer kugira ngo ninye nkosorizing payment yo kuzo Ministry of so and so hat center zone bor kureba local government John yanagamba ngo tuba kuzufaho bakashanga ngusende kuzukubaza iziro mu local government
toyino go kuzikurata yo kuziba gonga naho tubashitami nibagaruka bagira ki bazikurata yo babeta actually ndiyo mumu ba ndiyo mumu bamhiro rugambo babeta bajya ngo hatiwe nduza kusindikira miliyoni runana konka owitu no kureta yuzingaye iyo gendo koze se miliyoni runana project kongo mangu noza kushaziyaho ezo raretere nkai bari yabazira byo mu system hata aho numuteka gukora show de work abo kuba numwetenga kugere sente z'umuratwari wota zitwire budget eri kwija tuba kwereza but automatically umukuzitwara toso kutwaye za bari ukabura kwitwara kandi mano wene kutwara nero twakireba kandi atoriyo waza kuzitwara we nakugira ati muri abashija bakajya ngurenda sente nkoko umuntu yashoborire akebishani ngo oriya cameraman akajya atakashane nake 12 headmaster agenda yagambira abashomesa atumugenda ubushane no bwe 15 abashomesa bagambira abana ngo ubushane no bwo mutwaro omwana kuyagambira nyina atobushane no bwo mutwaro nyina yagambirishe atobushane no bwo mutwaro 2 so akashone kayendera akashane kagiye aharisha abukameka kagaruka atabo kuriya ngo bakuriya bati ngo bakwiba batiyese so tshaka ngo abantu aba nkoko bakukigamba bakoze remezi bakoze network racket kandi regime zona akuzikuforinga governments zona hita bashomero history ataba abantu abo kuba bayacumuratingire too much wealth and power hata noreba bacumuratingire wealth tiyabamara hati kandi bagaruka bagira ngo tuzo parliament batunge bibiri hati bibe sente zo mpiwo mushoraha batunga wealth hati benda ngo be protecting bine kuzo mu parliament uruko batakubasa kwegereye nubwo atware y'umwana we naro mukazu konka asigara inejo power kubaraze kumucondoza abari no kubasa kugira kumurwana so ngwe n'abaturira barakutureba imwe mutaho amasiko abo kuba president ebyo byanagamba yanatutebekanisa hatu norebo kucyatuyigura cyatuyigura mamisho itwe nk'abantu abato rengu tuyine kurwanira pan africanism ekagumaho aba bashija bareke kutuzana rahabongo itwe pan africanist african twena nko kuturi twabana twe hajira nutubasa kwekuma kandi ntubasa kugira ibintu bitu birunje bitwakora hatu barabajungu babino bakwija kubitugura $1 konka kutari kujya ngo tubeshengereza muturetere sente muturetere kinaki so mwende kuza kuhendera of course nori yihanganira hangu president takaza kugamba atareba ntuza kutwara ko tidwe iki ntuza kore iki so mwene byo byona babisummarizing bizo mu budget budget speech hata ico naco chwa mwe nitwe nkaba district nkoko kureba cyama president yakora nanyinukwe constitution eri kunshaba so ati buru muheru gwa budget gw'umwaka nimba nyine kwereza state of the district address so bari obwe nimba ni capturing ebintu bitukozere na nebituorekerire kukora nambwe nkabanyambarra omwaka ogu amana menshi nituzagata akombeka administration broker yitu ya Wizwera kaze yetu apushinga at least batuhorembaza kutereza billion imwe yo kutandikiraho unkane sente zone zitura collecting mu bishoro byona bwona tuza kuziteka ahakombeka broker yitu ya Wizwera twa ito kutuyizere twija tweteka tekere twaya mutubanze tukore layout structure plans zekizimbo kuchikuza kusha akikuza kwemerera omwanya gwono gwa Wizwera twaguplaninga kumangu tukaguplaningira tukatahona nahi turi kwija futa zoo a regional zoo ito tukora plan eyemyaka 2 nyone nyandangu tusige tukore plan erobaho nebasa kuba implemented in the next 20 or 40 years konka at least nabaharo plan so mbwena aho nani nyenda ngo ndukuza kunyaho nabwo nkigambira abantu ngo nayo social media age tugikuze seje ahubwo kuba abantu bo oba no kugira ngo neki tugambi ibura rye moroto ruho umuntu hatana bagenda bamugura rero za social media aje umwe bembezi wabo kuba wamugura no kwenda kwesimba nawe
mwenu ba youth mugume mukoze seje social media aba bantu bakuba frontinga ngo mujuma abantu kuba kuheza kwata gwa computer misuse ni wori kusafaringa wenko muchome norara yo wenka abo kuba nitwe mutumara mamani hat for instance hariho butubantu oruguto rwa kashari rubindi urutindo rukija ekisino track by the way cyo nacho kanchi gamenda kebu imwe abo kuvuga sino tracks mwena twereze kurabyo munkakaso twakibenda hangu tuzambara district ezamaramu mugume mu emishuburo yanyu mugikora korasi kumwe n'umwenda kushomba amabare kuriya mugihe yo na fiso na tipa bagasya korasi abo kubezo sino track anaziremera tana zimakumyana yara bateta hakatinduke cyaka ekacu hate cheza kacwa bamba abantu bitu bacha abantu barabaho rero bagena bacena cyamana bacena mwene akakaruru tukatera kacu ko katinya na yatakaruvati yatwa sino track mwene kunderero yabego twicarizana na kanso twajya ngo sino track sezo bayiro tushemerire kubaniza ahangu twizeza ezenkeze cyabo mwene zo bayemba kikoze saba kucyabyuzi nakakufera natamaka na yine na wibri so dani nkoreka tukikuretera kureba ngo abantu ngo urutindo kuri wagwiriye the following morning na of course kuri wagwire batereze bishane na terra engineer yatwara excavate umukasheshe bihayo karvatejo amukoye choma bajitaho definitely kuba kugita bajihayo hatani bateka ko badvisinga ngo murondeshi alternative route denu urutwara cingaho hayi bamba mukasheshe social media mwena akakaruru tukatera kaci kandi ubwo ndiyo ninta orukuyo bajihayo bariyo no bajikanuka kugaruka kutereza urutindo kunkiyo kuba kujya ngo ravira kuriya oyetururi rero mwakena rero mwaza social media rero haba bo kwenda kwesimba nabo bija batandika futeze bishane kandi hati noteze bishane yo toro mu government ogira umuntu waragire ngo bije biye karuvati bagarike bajigaremo so mugume mutubare mukakekaje mutugumisereze namwe naro mwana aha bamweta banyana Bruce the Holy Ghost ya numanyo umuntu kumuhe sente rero akajuma umwe bemeze tine cyatanjuma tunkaranga kuhereze cyumwe y'icyo didasi abo kuba abantu bakozise kubi how do you say abo kuba ati wanhira kimwa president wanditira kimwe umurimbana mbere y'icyo kora usually natayisa chairman keyo tukubara kurekera budakika cyo kutugambira ikishane cyo then byona ntobereze do so aho botsimbira aka kwe kibuze kinanye ndangunga ro wawe John ebe biri umisho bitwestire focus aha kurebe ki president aragambe kukira munonga aramusensha motion zene zigendo umisho urare bose kikubo na frontinga kusensharinga commissioners abari akasente according to him tureba sanctions ziriya speaker wa parliament teka president neja kuba clear na hargayo na akora statement twenda kura cyo kuremba kujya ngo tutwamhurraje tutwamhurraje bameda punchline benefit ngo mu sentiments ezureze kugenda umesho kurgira ngamba ya president yeri zoba nyencha kare kuba kuretera sensha motion ngo usayiningeho sekikuka kuretera ikipapura nyencha karura MP no basa kujya president ndikezana musayininge we bari muno sensha motion egefire teine kalumukona sensha motion egenderirwe ukugara abantu kugikozesa kugara kom parliament ntabwo ko basente zenu bagazara sente 1.7 billion zibagambo ubo parliament ekazara vyamo parliament ekazara vyamo omo basic sector abanza kwicarana zaho nabyo kiringu zikarabamo kujya korabamo bo bakugira ngo we never discussed this manyo parliament bakudiscussinga item by item we discussinga budget ya ministry kokwe so babanza batugambira obabene ba discussing obabene miliyoni 2 bakazi discussingera because cyo kubona dara tabana Uganda ikintu tukugenda tuyikiriza kandi tukugenda indeed miliyoni 2 za motoka abanya Uganda bakazi discussingera bakaza baha batakatandikire no zikabahewa batakatandikire no kugera muri mugono gubakora baba bayiha miliyoni 2 teno yazandire tarabere petition second year
bayongeza umusara gwabo 2022 bona bayita milioni nkaga MP wa kutunga ya kasente kake muno 60 milioni kanyine hanu honorable wa Kashonji kagera te wa ekike muno milioni nkaga haba tutayo kagera nkonka we na spending muno okuwa katugera hanu nguwe na spending mtwaro nkaga pade ekike that's around 18 million so by mpini babakwata bukiro no batunga milioni nkaga konka babakwata Rwampara last 2 weeks ago halo habero amazire ibiro bibiri mankahi oitu David Kamukama Bunyangabu bakamkwatira milioni 10 hanu biliyone yo mu mtauno bakamukwata bamkwatira ubusente buke so izire hanu lesere essential motion kine buzare bubona no bwerufu essential motion yenu ameni sente zone za parliament na commissioners zikarugo mu exhibition ekabaho kwa kabiri the whole of Feb teno ya lesere essential the whole of March teno ya lesere essential the whole of April teno ya lesere essential yuko ya mazire sanctioninga speaker president ya meeting ambassador wa UK ambassador behandikire baro bas opportunists baji buchire we have chance we have mukamole parliament is not in recess ikabero mukamole so abantu bariki kugumana bagurikire ibintu mwanya because they need some political limelight temporary political limelight so nyowe tinkwicaranaza ne bya sensha abo kuba no bokusensharinga abantu abaraja twine bohame ngo bajya kure biri different secondary budget ya aba MPs bona travel zabo allowances zabo zone nezerga han parliament ine close to 1 trillion budget ya trillion abantu bitano 1 trillion a whole trillion on parliament so tokugira ngo hatobu nguderbo ngo hatobu nguri cyamana muno ngo esente ni mwaza barazemo speaker mwamha bilioni 13 deputy wo mwamha 11 nene mwenda bazde abana ba staff mwazaba bazde nyimu mwaztire oweztire muno tukataliwa abantu babutosa bakabadali abantu babutosa tubarona na parliament bali oko bali mukumbucha zabo endaba bali oko bali muwaraji bali mu gabere zabo na sanzu tubali tubakutorora bali mbazine kinyanya so ati nyowe abo tinda hamwe nabo nyowe abantu baburi kiro nyowe ecyanje ni nyenda korora president sector zine zatahana tugambera sector zina nora president twine kumugambera ngwita bakunda ka music omukujyo mu club no batandika atika ko baho halo akanya kitu mbaketa deluxe tubatelo mande ibindi biro hati DJ na atandika na slow R&B music ya mpora zichikaza saitano raya atandi ya leta mu ya leta empere ya leta chivu ya enkudi hata wakubana argo mu nkudi ataho mapiano atera mapiano argamu najo mulingala sai 11 babatera reggae eyo kubatake mu music ngo kugenda bido byono kibao music orgar srosh ko mulingala oika buringa so hati music to kugumeri yemwe abantu kabatera to shutana mapiano sai biri okagateri satoka gateri president nawe atwindire mu ka CD atere mwenku no gamba bintu bena ntwicheranaza naiwe nobody in opposition in outside the country kabe kafure ka political scientist ali yako talo wa kwanga enjiri ya Museveni ya ukutunga sente in the four sectors ICT commercialized agriculture industries and services nobody has ever talo akatahoga yakatano talo yakihogemo but how much should you put there commercialized agriculture in very area how much have you put there katuli aha abantu basiba no bararo makanisa no basabe njura in Uganda you go to Ruhura umuntu ra buhoroje ogumire mwine njura how is that become part of greeting mwina kashanokwe akashana kanda lekakora ki how Egypt fruits zones of supermarket is twine they don't get any single season of grain muzirga Egypt Israeli bishop stuata nekira no kusindika yoga abana kujayo kujya kurambara then it's a desert hati to ebikora mukanisa enjura umusana we need action on commercialized agriculture we need action on enjura tugibuza ne ibaz abaisha kupura bati no ngumbuze enjura tubura ebyo kugibuza kamera first of all hati the other day ngani ne honorable Emmanuel Dombo
director of communication wa secretariat yanzira ati n'ubutareja akabyara hika 10 z'ebicoli 100 acres 75 had been swept by rains omugwezi kwa katano. They got a lot of rains enzura negwe twale bindi omusana gugwo kutwale bindi to Uganda tujakora spine ente milioni 14 plus. We don't have a vaccine plant. Tomorrow we are playing Botswana na Mbole. Botswana ente milioni musanzu any vaccine plant. General MK nuwatwire an initiative ya tusabira milioni 3 million doses za foot and mouth disease. Zizile this week. General CDF ba minister of agriculture bataho mu byabo no horango mu agriculture ile tekagale briska fanga iso katunga doses no shute ne 12 nkacyo imo katunga doses 12 doses 12 president atuyambe nente z'abantu babiri ni muri cyuruguru babiri mwinente close emitwara 68 n'ikitwe abo n'abantu babiri bo doses 12 zente zigemera abantu abo kandi zente zibara kwayo twekirandaza ngabagambira buri nabagira ngo itwe dose ebabazi yente mugirite tujuguri bekirandaza baje mu cabinet and I told them before they went to cabinet han we are here na honorable na Dan Mukagora I told them omulisa wente tali muhinji wa cabbage ngo nojya kumuserera sigo omarana mwende byensugo ne mebazi mu twara bahinji ba cabbage manya kujya ente mu kimuno negura miliyoni emu doze emu $1 ni 13.5 na $2 sinjika santu hasi goes ente yanje for sinjika santu bring the medicine I buy it ekibalime emu gendo MK sirinji kashanjo no bode kunyumke twara president ajiro ku Egypt yatujirayo 3 million doses government na yagura hubundi ntutekereza ngo zijya kukatera million doses nazo zikakiri na kura initiative ya abantu sekinomu because abena akora cyo as an individual government ni mukuru wambaye amahete gine buzale nende so abantu beyitu president tamwe abantu abakusobola ibintu bino rwamaramo ka NPHD okamuta mu ministry y'ubukungu bw'amuterire mu bagurukari cyane Frank tumwebaze ni musomesa muntu mu education minister ene PhD degree 3 za medicine wa mtu mu ICT Joyce na gwa na wa mtu mu ICT itayikumana ko smartphone bring clear people over to ministries zebasemerire but wali kitu wano gamba cha sanctionism is just because of the same problem amahanga agandi omukora byahitekere mutekereza ngo abantu amahanga agandi gasoko rutwara kuri career diplomats take an initiative okutandika okugamba they start talking bamanya ngo hati abasoko bakwana they prevent that to happen okugamba kwa Uganda kukabaho after the sanctions were already issued. If we had a very good team of ambassadors bitwara nuba kiyonga maziri kugakaru nuba dorotse yuha ababutereje bamwanje nuba people who have lost elections, people in a constituency say we don't want to answer. President Angela togunyo n'umwenda representative cyane cyangariona but focus aba counties egombori na zanjire zigire gogo muntu tuba ku mwenda wa hihanga ngona business is that aba baho deputy DC baho waradi but president get clear people. Jejo Dong is a career military person, no problem, but is not known as an expert in foreign policy. Ekizibu cha sanctions zin kukaba kuru obutajera clear people abakumanya diplomatic infrastructure yitekerwe bakana bajya kusanga bakire yukara bagambire na abantu abo babalitire muzeyi aba meetingire bagambire but now we are dealing with the consequences. Last year nyoni ngira ngo abantu beitu ababurikiro obutorantu yenda kuyamba abantu beitu baburikiro obutoraba tutakakozere ahansonga ezikulete sento munsaho zabo tukakora n'ensonga ezikwiha esente mu nsaho zabo ebyasigana tujya guma tugamba baturara umuhanda mwine motoka babatera jambo kunkometama yabo ko bari kuri abo kuba mu Uganda hati teine muntu wena tala government ugu na government man because ungaziko mgurusu wao kwa nurazo mgurusu wao you were paying money for yourself ukuru obujanza bisumiri kwebo government hato by that he was acting as a government. Twine buri MP ina ambulance aliona ko murumo gwa government buri week haliyo fundraising murumo gwa government so buri munya Uganda wena abire government even abantu babuchora bine pale stabji nabo bameziri ko government mbasasora fees nibakugule mibazi esente zisoguma musaho yabo. Number 2 abantu sente utaraza ba nyowe kikusabo kwanje kugira ngo sente zo bagomere kimwe nazo
free and completely free habo kuba sente zo tugira ngo yes bazigare but as a revolving fund America yabo no problem sente zo first of all in the first instance nezabo kuko mtu tuzirengo msoro abantu beita ba Uganda kabatakagizire capacity yo kumuha sente akazikozesa myaka 2 akesigaza hamagoba kakuletera sente zabo abandi abaturi tujya kwihaho sente za PDM ne myuga chances nguno bajya kuguza bakozeremo abacha bazikozisi mbajya kuguze bakozeremo kugata kuzigara paying back and it does not add up so government tuliche kubanza buri yomwe because hati kuba kwata miliyoni 10 buri muruka mu Uganda tino muruka umutwaro gumu 594 nikimanyisha ngo buri muruka government ya Uganda kandi abantu government ya Uganda bamangu president Museveni so president Museveni na abanza buri muruka na abanza miliyoni 10 buri muruka president na abanza every village buri cyaro kinyi bandira Museveni because sente zino abantu bazimangu za Museveni kandi bizo kugarikayo so abantu bareke kubanza Museveni president takubanza ubwa president umuntu muhango muno sente zino muzibarekere ubazikozese next financial year muzabanda bazikozese konko munya Uganda capacity yokugesa sente ngo mu miliyoni omu mwaka gumu agikozese zibi 23 after 2 years umuhehemwe yawa gumi it cannot be possible so tujagarika square one imango after 2 years tujagarika tubakwate baguze byabo and the impact will not be felt every single program ya government ina impact irikiro kakafure kana gamba some programs yes bulu program ne so kutachana na 50% konka kebe 40 impact exugo kebe ebyo bagabire sigo ziri ezini roma bakaba ziri tumbira mu musana bagarawoza impact ebintu byite bya yongire nibinje muno amatege yitwa ga yongire regulator nkole nente niyo kutuzanye zenzungu mu Uganda yona 1.1 million cows eza exotic ebitwike ebinde ko witu kasese bundu bujye twinente zitakulenge mtwali 10 zenzungu so depending as it is a local karamoja has less than 100,000 konka region yona ile milioni 5 zenzungu amini za local so enzungu eze nyingi obwiro bwingi zikagagwa ekitongole cha fandesale emwano gukorora ngo umwana gwitwa ngugweyongerire kimwe gutuletera close to $1 billion ni sente small efforts but no efforts konka halum impact so nyiringira ngo program ezo obuturaze leta zigumaho omuntu warajya mu monitoringe mu emphasizing ngo ekintu eke cyine nike areke kuturora nke kitari cyakachikwatijaga nyinshi kikamara ku murugo mukono twagaruka hasiko ya wanu kine cyambere buri government yona program ikuleta ne yamba tute esera ahaskintu ikisokuleta sente omuzaho yo muntu tute na esera ahase ankora eyo kutanga abantu bitu omu Uganda everybody ana nicho kwenda kwenda na chitu everybody omuntu weno bakugira ngo na banda kumusemeza umutima bakamusabe imitwali $10 talo kuziha account nchugarikira talo umuntu mu Uganda na abasuma na abatalo basuma na minister na atalo minister oba kugira ngo kutwara take tujya kusemeza umutima ndende mitwali 380 million talo kuziha account atagulise cyobanza najyo mu banka ko yayilona talo wazina account nguziri yawo na abagega batukuma kando bali bagega ibizimbe byabo kontura batwara batature kantura batagira government bani tuba bagega batukuma I can tell you embere kubi to the extent ngo government atakutoira heru iso urwagwa benarga heru kata so government 100% okarana ba governor bank of Uganda former PSST government of Uganda omuntu wabulikiro kujya heru either mbanza kuguza ibintu nkihanga lyona nano muteko kuba mwine muka abana babiri beine sente bakakora kara minister and general omuntu wabulikiro holi omwana wawo kuba kugira ngo hati ngwine echengero mu mutima no mudanza bizaka iya inimbara wikire cyafayo twine executive director wa Faro akarwara kansa yaja kata ya amini yaja take yaja nkahigu yalema kuchera yachirwa pasta kayanja yaja na hativi yaja nyonchirwa pasta kayanja a whole doctor ine PhD so iwe kubo wara nchemanisha ngujo munji yao sabe olinde chiro chokufa because no tuli ozamira ko sente kana buturushwa ngo utare director wa hospital abira ko sente ile mutafuta korora no muheki ukanza no narurwa mucho yes. Oh my goodness. So now twatwendera program ikitakagiro wa chairman ko probably kumureka akagumzamu nebikumuteganisa mu office yo. So danero wano nda president gambe cya corruption. Ikiwano musubiraho ukajota aha. Utaho yakwata uhati.
icyo kubanza abinyi bajya wiyabatsagano yabagira ati icyo kubanza niyo nani nyenda kugira ngo kuko yagamba ngo nabamanya ngo hataba adzerata ayino bukakavu ayongera uruberyo rugamba ngatu nabamanya ayongero nejaza agira tate nabamanya ubarakwate kandi ubarakwate haninga wabora dabakumanya hatatu mumpe ameza abirashatu ataba bunkumanya bona atabanya Uganda mumpa ameza abiri ashatu abashuma mbakwasire nimba manyata mbakwasire mbine mu ngaro ninza kuboreka kandi tuza kutaheki neki kugira ngo abashuma tubagaraka kugira batakwiba kandi by the way wagamba amusore tudageke icyo wagamba no wakorera statement nakanga people commit suicide other than run out of the country wacherebe kindi intelligent commenting hajwe ne kache byagamba dentereze chairman wa ni muheti tense hati John byone bwagamba in fact tarho yagamba mazima mwera yari umuntu mugwanyi ndwana yagamba mazima konka kanta ko yasigaye ko nanye na summarizing no kugira ngo ebyona the cause echikurete ebyo cheap politics za Uganda politics ebyo butegeki ahabwa kijoni yanabuza ngo bwacha abantu no batomyanye etabashemerire batashomire ningeri batini mu bukugo cheap politics yakigamba ho gira ngo okagwa okarondera muzeya akaruru ningashe NRM konka tuwarabamu mu bakorondera yibarakute wakire bakorondera yibaragire bate bakute amazima ko ryango mu Uganda we meritocracy term kugira ngo bakomurmo hatokareba in fact ngo twatwagambere ko kugirana n'ubwenge bwingi government yaba Jonava na wagira ubwenge bwingi bakureba hata abutwantagamba ba mafi yabashomanya nkonka kafure ko guyija twamwese hiho kanabasa kwija kugera hata kutegana sa kanusha muhire kwa kucenga je bintu so don't be surprised politics ziti zaha ngo twatwagambere kandi arabantu abo kutereba anangwa baka ushanga ko munyadini nagira ati nywe bya politics timbere abashoboze nuko yombagira ngo nywe bya politics no bamwe bya politics timbere kanko gambiri yo rukundeba buri kimwe cona nangwa no mwiguru nananya no mwigwara yo politics buri kimwe cone cyo kora kwaseraho magaragawe tine political background politicians abiyo butegeki nubo kugira bata nubo kusharamu ensi yaza kubaje nayo butegeki yaza kuba kubiya nkajone ko yamagambe ntasi yawe waza ntasi yawe yaza kuterera nabwo butegeki nubo kusharamu inshohoza yaza kucendera nabwo butegeki nubo kusharamu buri kimwe cona nabwo eco mwana mureba ibintu bitakutambara gimanye politics aha kanosha ngo akazano kitka politics hinuka kugera kata okataterireje so I'm not surprised ngwe bintu nibisyarara ngo kuyagamba John nyontura myo mu opposition kandi tinka kansaga program zachi za government can on paper ngo kuyazibonire buzimaze konga implementation do you know why ahabwa kizitakutebwa mu nkora ikitwagamba no bwobona president wenga nakimanya obushoma ecya kabiri nabarumu abo koregemero mutete bagishemerire ubumazima ushango umuntu bamuha umurumo abo kugira ngo akasupportinga abo other reasons konka tukugira ngo nagera star mu competence nahabwe eco abo kutereba nabakuturikiza niwe gambera habandi ato no manya itwire nyona John tabaro ko yabire cyamana imwe kosi activism yagergamo yambatingi yamarede yonka tumunonga hatita bamwe no bagira ngo bakafureka na ba John no bwire kuzaza TV buzo mu radio maybe tubine ki no this is a contribution nani hatu wari banke bozeji ni mahi nabinyanje abashara mu kweferzo bwire bwabo ziyonze bashamukaga kajya tkonga kandi program ejo hati nimwe mutandike ku discussinga akokwe mugira kiganiro ugira tkonkiensi yitu Uganda yitu Africa yitu ko twantugambaho kanosha nguhine ko ibintu taterire kandi tubitereze tatso twataterereze byo butegeki bwita tukabitereza
nkajono kuyagama tsama tweru repeating nangwa ya yacigambereho nayo kanshi katarse yito kutugira ngo government hinduke tuba twetegereza njone ya yacigambera twonke ibintu bya kuterera government hinduke yito tukigamba government kamba gambere kantachurra yacigamba yo abafutambe ate government agamba joni odi kando no government ya nimba ni nyende ryo teka kuhindura ryo wamuke aho nimba dina so amugore se tshemeye kumuyamba nimwe bari mwe nare mwe nyotino muyamba mugore is captured bamukwasire incuco kura nagira atabashoma nimba manya ate bintu tukutambara je nimba manya atkonkaye buzabuza ninjira atanora nico kizubu cyo kwata government post sezamana mbwene bitongore by'amana mbwene system yone y'amana ukagitamwa abanyabuzare n'abanyamukago so niwe muntu umunyabuzare mbwene umwana wawe cyane ngo ko wawe shana umwara wawe ninga munywano wawe washomere nawe kumwarisize hamwe sometimes hatabo wabe toroza kandi bakagira imico mbi kutugamba bakata norundi cyo urabakore bagira ngo muzire tayicwa mabe ecyamuhira nani zo wache yamana kutendera isho kandi nyene ngo be brief ngo kibuzo kiri umukibare kiri kwije umburure AMPRM kare cyamani nusuroti politicians muremwa umurumo muke gukwigiga abana batwa ba social media aha level yawo nkache yamani ukampengeginga ukareki bakufa ukazumito yabo ukareki bakuteka deno kabaharmonizinga politically numweshangane mutongana nangwa to nwishanga frustration ya heguru tongana cyageragaho actually nyewe kwenda kwehara pressure no pressure tuba twine nyingi aya ugu yafa tuwamuzika kandi we yayemerireho aha ariho ateriro nyino bugeni ebirebe ne ataza kakutandubure so atko ko wine pressure leta bariyo bashaka bakwija yitwija ngo twatandikire facing mwije mweteka octing dio tinkujya inyo tujya ebingabya mwije mweteka John Sebo John mukafata zone yori otabireto wa yereka ite tureka barwemire nyo basebo nkiriyo abo kubanyowe doguzayo kiwo cyamana nkiriyo abo kuba bitu iyo nogera ngo we Yesu kuzakwika kuterwa mabara aryo mwana warahanga akata kureba ngo nayenda nazo mukamfata zone narishi muhozi general muhozi kinerugabo ukushara mwaka zo mu sarkare aryo mwana wa president atine cyo muburire rero ngoze hariya okukwe kubangura mbyondo kubiringita mbyondo so hatejo no sacrifice yo kuteka mu kwehayo abo kugira contribution eyo atayihangari yabo so no bakutujuma manyabiha ibintu byikereza betu Adamu sacrifice gabe kan mugambe ya Yesu ate Adamu sacrifice ye kiyahereze nawo kurya hakijuma ba munyango yiroko ze kutoba umushinga ryabo mana atobe biro byona so Adamu nawe yaturetere kizubu buri murembe gwino tugambaho afutandika ntugamba Adamu nawe Adamu akatoba Moses n'Abisirayeli dentuje tugamba liberation Adamu akatoba abo kuba kumarogo bwire bwono buyamazire na Eva enjoka itakizira gumisirize kuri yabira ryona kata kubasa kugumisiriza so mwe na wakatoba muringo hati echamani munonga nabantu abakutureba ihanga hati kituru kushaba abajwekerwa bitabo kutugaburira sente nyo ndyaha ground abanyambara nangwa n'abanya Uganda batunga imihanda yabo mirungi enguto zabo tukasharaje akiza hishomero akashanga yo facilities so obsente obwo bakushashura buke uza kuombeka toilet naki ebyo government ekabikora akazo mwirwaro akashanga yo emabazi akatunga mizi garwecunda nubwo akubana agashashuru akatunga mizi marungi uko yatunga mizi marungi no mwirwaro nanaza yukuki you get so ebyo nibyo bintu bikuru ebikwetengwa tukareba ngo abantu abanya Uganda bone bekorora ariko ina kurwo mworo naragamo utakwina nagira ki nagumamu so mwene je ntandukwe iwano gambe ya parish modo nabitwaza hiri bobunka tukwibaza kuziseje nkatwara ubujunana zibwa ninye chairman wa district nyenkanusha
owatire hen baraza aharubura umurka nkatwara bebembezi ba districts aba district bona RDC kawo wa production wa education we byamagara muzaha abantu babacumite buzu kajoji we buzu then tukakoza sankakoze sejo baraza nabo benye naba bari yomba cumita abandi buzu nabo kuba warning na nimwe abitwireza parish modo abazukozi isekubi nimwe tumwine ntansa naba ntuza kubantu bakwata nkabarire abakozi isekubi sente za government so turiyo tukora baraza zezo nambwe nasigaza yigomborera nkibiri izinde gombora zona nazetori so turiyo tukora nkako kuba no ukora taine cyako zirejo social media yiwanoga hati tukija twayombeka kari yenje omukashanda nyakayejo ya kabiri Kitengure Nombe Ingango primary school Rwanyamahembe seed school Amizi Kigoro enguto ntuzikora zigaraka zifa urwarubindi kashari hati no mukeka hato mwako guturiyo ntuza kukurwa kashaka kari yenje kurutera na maramu urguto rwa korasi turiyo ntur following up kakuru rutindo rwa Cyanyakwezi kunko umuntu ayemera social media atabaro atukuyagiriyo yazumuka atunomushema atine kinyantinda atine kiyakoze so how do you call me snail for goodness sake no wakubota kunkunda please give me some simple respect as your leader. You cannot go on social media ukareducing omwebembezi oterirwa abantu emitwari 15 otugu otini nkekinyantinda ninkekinyagoya ninkakahundu you get so chairman yebare mwene kiturakoreye omutebekans nyoni nshaba abajwekerwa bitu esente egombore yo kwereza miliyoni mushanju ngwesharo ubwuto bw'abantu tizine kizurukora hati nambwe nitwa ba district kuba twire 1 billion nuko karendereza karuho hati ntubasa kusharo ruguto tutemuka ruvatsi tushikeho na maramu kunkinisha enyuma hwa babemba kwata district baje miliyoni 4 rero umushobirwe cyo gukora na miliyoni 4 umufamu wagenda mwaharagataho mucyaragataho enjura yabo hagaraka hasisikara rero ruwera hangati kwatire unyoni bangu ne motoka kuri zatitira gwe miceno ahubwo imiceno bakutucerera busha abo kuba abo kusindikire sente barabake for production ndukhendera naka production za twawucije abana mene nawe hata ndumusyana ntakamanyire time yanyu kwe kugenda abantu project seza kubenzi yamba abantu nubasigaza kuri ministry baba niyo batemere njaburu hati ndiyo nimfana abantu bakaraham aro project bakagiretaho bataturabire mu naba district mune yo gukora irrigation 500 million baza yo naba ministry bagihereza contract ngune kigombe mu baceta Nexus Green nacyo ndiyo nincondoza mukama wacu baza yo ebe bagambira abantu tubyo bakora bakwata miliyoni 5 niza kwiterera Misirena 4 gardens zaba farmers naba farmers banabo bakaba bashabire mwito ntwendo yiterere nkorutoki kunka bo kwenda kekereza ngo murutoki turaze ntuza kwiterera ubunyansi bwende you get so abo kuba project neteje kwa bahiguru ogo wajigabire nuwe mukama wa company hata kwenda kurabira mu district so district yona ahasente za mizi netunga miliyoni rukaga kunka just emisirena nibenda kugitereza miliyoni 5 hata bunsigire nabemereza ndumbe murekere kubashashura nabataho nebara so oreba ngo konogere ibintu byo namba decentralizing hati itwe miliyoni rukaga ziba kutwa tukozera mizi ga gravity ga Kigoro hati cyare cyo cyone seruzi nkina nubanywa mizi gagizireke garwe cyone so bakama banje nibyebyo nko kubiri ka Sky TV kitwaza gukora neki twaza kutungo bwire bushyikire ubu ba chairman kaiwe baratugambire embere kufa ama districts so nijyaho nkisha kutuyamba umunga koko ngira bayitegereza wakinyo nabirije mwe abantu babukire kasamba ndabona stress umuntu adwere gabiri myonje kumteza ngira ngo ukubiri team ngira ngo this time to next show nyawo this show didastugara it's okay kandi specifically tutere tochi umuloko government performance turebe abtwakureta nabo bakakutuyamba kuchecking aho kuba tukubasa kuchwa mushango gwanya kato nyangoma ataro. Anyway, twatwine John Jacques meeting ambassador wito wa yesterday.
so nigira ngo aine dora mbwena watezera za Tanzania tubakusa nzo South Africa hali akade South Africa hati Tanzania kano friend Donald baba tazini mbasura kandi kaniwa no hakana saba agwira ngabwenu kasta ambassador Fredo mwana asako bari Sky ninga bamuhereze kiripe igi John akambuga na so birakora teoti byanje twatwine chairman Didas Tabaro no wambara district mbarata Yorobi netano kakinyana district singi abo kuba ne picking akurwa umusite picking akurwa bwenu you can understand political environment okwangura karuruka aho kibakitorobi kwerekana nyenda kugira ngo being a product wa debate says na activism ibintu tubikanga kutwara so yesterday ambassador's reception was very warm and cool. I thank him really, ambassador and RO 027 yes. So mbamoto mugambo w'amazima according to him amazima wagagama unagamba so ukubiri yo kiriyari mu kumukureba konka nibamweta Daniel Kafureka kandi no buramu political scientist so tujya kwanda ngo yamsashonga nyingi ezo yobuteyeke nibanyita Paul abaho mwe barababara nitwe babeta ba double Chua School of Nursing anabagambire ngo ababeine nanka bine entry points ibiro mwaka akutahira mu kushoma kandi bashangwa hariya mpiji karagara specifically nabo cyumuze y'umushome ebyo buzarsa nibyo bujanjabi hatino kutahira umukono guno murundi tujya kwata no ruwaka no rwija nishonga zaze ni twa stretching beyond our limits so musasire ukache konka tukwata no ruwaka na program ko biri good night ebiti bitekateko bya TVG kureka neby'abantu buntu ebiti bitekateko bya TVG kureka neby'abantu buntu Sky TV irakari abantu.